Kay pacha tukukuypi, Tata Dios wahyachiwanchik, payman astawan k'askanata. Allin hamusqa kay chunka p'unchay mañakuyman. Kay pacha tukukuy Espíritu Santuwan, tiempo mañakunapaq, suyakuyninchikta mosoqyachinapaq. Songoit ikarispa kasan munasqa hermano hermana wawqinasi pichus uyarimusayki. Noqanchik chayanchik kunanqa kay chunka p'unchayman mañakuspa yachaspa ichari maychus kasan Espíritu Santumanta. Kay chunka p'unchay niwanchik ajinata. Santo Espirituwan vida eternawan nispa. Kaya chaykiñachu munasqa wawqimasi, imaynatachus Tata Dios kutimunqa, kay parábola sipas warmikunamanta parlariwaspa kasun ajinata. Mask'aspa kasun maychus kasan kay libro de Mateo, capítulo 25, versículo 1 al 4 nin ajinata. Chanta, hanaq pacha reynonqa rich'akun chunka sipaskunaman, paykunaqa anchas ninkuta uqharikuspa kasarakuqta tarispa risqanku. Phisqa sipaskuna mana yuyayniyuq kaspanku, phisqataq yuyayniyuq. Chay mana yuyayniyuq sipaskunaqa anchanasninkuta uqharispa mana aceiteta apakusqankuchu. Yuyayniyuqkunari churakusqanku yurusninkuman anchanasninkupi ima aceiteta apakusqanku. Munasqa hermano hermana, kayqa parlariwaspa kanchik chunka sipaskunamanta, imachus simbolizasan kayta noqanchik allinta entiendespa kasun. Rikuchiwaspa kanchik imayna kanqa nin kay sumaq matrimonio hina kanqa Tata Diospaq kutimuynin, sapa tarinapaq kay vida eternata. Tata Diospaq palabranpi sumaqta niwanchik imaynataqa novioqa tardaykukusqa. Imaraykutaq tardaykukusqari kay novioqa? ¿Acaso qonqasqachu kasarakunanta? ¿Acaso qonqasqachu rinanta? Kay iskay carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, niwanchis sut'ita ajinata. Señorqa hamusaq nisqanta mana qonqanchu. Imaynatachus wakin yuyanku qonqa pusqanta ajinamanta, mana chayqa Dios pacienciakun tukuy qankunapaq. Manataq munanchu pipis hucharankuta chinkayman rinanta. Astawan pay munan tukuy runas Diosman kutirikkunankuta. Tata Diosqa representan chay noviota. Tata Diosninchikqa nin munan tukuy paywan kuska kawsakunanta, paywan ripunanta. Chayrayku tatanchayqa, chayrayku novioqa atrasaykukusqa ichari, ichapis puñuyman risqa, pero motivuyuq karqa, mana munarqachu tukuy huchaman kawsakunankuta rinankuta. Al contrario, payqa munan nin tukuy runas Diosman kutipunankuta. Chayrayku novioqa tardaykukusqa. Chantapis nillawanchiktaq ichari, imaynataqa medianoche hamuspa kasqa, chawpi tuta hapari uyarikusqa. Kasarakuq runa chayaykamushan, taripanachik, ari nispa, chay invitación kaspa qaparisqanku. Tukuynin sipaskunataq hatarikuytawan anchanasninkuta wakichisqanku. Hinapi mana yuyayniyuqkunaqa nisqanku yuyayniyuqkunata, quriwayku uchika aceiteta, imaraykuchus k'anchasniykuqa wañupusanña nispa.
yuyay niyukunataqri kutichisqanku. Mana qorikumanchu imaynatachus noqaykuqa qankunamanpis pisiman astawanqa rispa hatarikuqkunamanta rantikamuychik ari nispa kachaspa karqanku. Munasqa hermano hermana, noqanchikqa chay maychus chunka vírgenes parlarispa kasan, uchika aceiteta quriwayku nispa, pero uchika aceitega mana suficientechu kanman karqa tuta entero chay lamparasninkuqa anchanankupaq. Chayrayku niwanchik ichari Tata Diospaq palabran kay libro de Joelpi, sapa ukninchikpis kutipuna tiyan Tata Diosman entregakuspa sonqunchikta, chantapis nillawanchiktaq mask'anata payta kuyakuyninta amataq piñachinachu porque munayninqa nin ashka yaku hina futurimusan noqanchispaq. Espíritu de profeciapi Elena G. de Huay sagerqa noqanchik allinta entiendenapaq kay chunka sipaskunamanta. Chay iskay clase runasman rich'akun kay sipaskunaqa. Pikunachus wakinkuna suyaspa kangu. Vírgenes sutisniyuq sipas warmikunaqa nin representan crey sumamente limpu nin munasqa wawqimasi. Chay lamparaqa nin Tata Diospaq palabran representasan. Aceitetaq simbolizan Espíritu Santuta. Ajinamanta Espíritu Santuwan Tata Diospaq palabranwan apawaspa kasun vida eternaman. Manimamanta sirviwanchikchu sichus noqanchik aceitellawan Espíritu Santullawan kawsakusun nitaq Tata Diospaq palabranta ñawirispa. Mas sirviwanchikchu munasqa wawqimasi Tata Diospaq palabranta ñawirillata sichus mana noqa aceiteyuq Espíritu Santuyuq kasaq chayqa. Chayrayku nin sapa runas chay matrimoniopega hatun recompensa kasan noqanchispaq maychus vida eterna. Chay vida eternaqa sapa ukninchikpaq. Pikunachus invitasqa karqanku chay matrimoniomanqa nin sapa cristiano pichus Tata Diospi creeqkuna. Pikunachus sutingu qillqasqaña kasan kay libro de la vida nisqapi. Payguna invitasqa karqanku kay hatun matrimonioman. Pero a veces kawsayninchikqa nin imaynataq kay pisqa sipaskuna rich'akuspa kasan. Puñuykusqanku nitaq reparasqankuchu lamparankuta ichari paykunaqa qonqasqanku rantikamuyta aceiteta. Paykunaqa puñukapusqanku. Ajinata kay tiempopipis puñusanchik wakin cristianos. Mana mask'aspa Espíritu Santuta. A veces conformakunchik iglesiaman rispa, uyarispa predicacionta, conformakunchis Tata Diospaq palabranta uyarispa ichari, pero kay pega niwanchik Espíritu Santuwan Tata Diospaq palabranwan mañarikuywan kuska kana tiyan noqanchikpaqa. Chay pisqa sipaqkunaqa yuyayniyuq kasqanku. Chayrayku mana puñuspa paykunaqa mask'akamusqanku rantikusqanku velasqanku ichari Espíritu Santuta haych'akuyta. Chayrayku aceitenkuqa paykunata mana tukukurqachu. Novio hamuqtinqa qaparisqanku paykuna usqayta risqanku. Chayamunqa kasarakuqqa paykunata chay encuentroman chay tinkunakuman rispa rirqanku. Ajinata noqanchispis munasqa hermano hermana, velananchik tiyan icharik hatatiywan munaywan noqanchik salvación ninchikta, Espíritu Santuta kasarakuq hamuqtinqa dia hana pachamanta pacha hamuspa kanqa tukuy ñawi rikunqanku. Chaypiqa Jesucristo hamuspa kanqa sapa wawasninta apakapuq. Chaypi kananchik tiyan sapa ukninchik. Chayrayku preparakusanchik
Chayrayku kay chunka p'unchaykunaspi tinkunakurqanchik Espíritu Santuwan, tatanchiswan chantapis yuyaycharqanchis, Señor, yanapaway sapayqa matisaqchu nispa. Chay yachay karqa kay pisqa kay chunka mañakuypi munasqa hermano hermana. Masca yachayniyuq Tata Diospaq palabran, tukuy sonqomanta deseoy kay chunka p'unchaypi astawan sapuqninchik k'askananchikta Tata Diosman, astawan kallpachakuna k'ayamincha noqanchispis predikanapaq Tata Diospaq palabranta, mana munasqanchikman hinaqa sonqonchikmanta supayqa atinikusan hap'ikusan, pero atin manatin noqanchayqa sayarina tiyan kallpachakuspa Señorninmanta mañakuspa apaspa Diospaq palabranta. Ajinamanta munasqa hermano hermana, kay último desafío misionero, último ruway noqanchispaq nisan ajinata, yachachimuy chay pisqa wawqi masiykiman, maychus kasan kay parábola chunka sipaskunamanta, chantaqa invitay sapawuqta iglesiaman, Espíritu Santo paykunamanpis enteramente kawsayninman akaykamunanta para hina. Chay yachay karqa kay último p'unchaypaq. Munasqa hermano, huk mark'ayta pachimuyki noqanchik tinkunarikusun watekmanta. Espíritu Santo, kay pachachun creyniykita, junt'achichun sonqoykita suyakuyninwan, k'alla tinkunakusun kushka kay chunka p'unchay mañakuypi, kay pacha tukukuy Espíritu Santuwan.